Maluk telespectadores GMTV no Ronamain, Rádio Nacional, FM 101.1 MHz. Badalai dane ita refleto itoan ita colio itoan Hanoi no itoan com a quinta-feira santa Jesus Cristo face escolante sirania ain. Evangelho ita foti hoje Evangelho São João, capítulo sanulo resin tolo, versículo ida to sanulo resin lima. Ita baleha moto. Moloctama pa festa Páscoa, na Jesus hatene los katak, to ona loro nia atu husik dadaun rai klaran, o de liu ba aman maroma, ta nia hadomi tebtebes, nia emar siranebe morisela iha rai klaran, nia hadomi duni sira to rohan, sira setur hela hodihan, diabo hatatan, Judas Iscariotes simau ne oan ne ulun, atu saran Jesus ba mate. Hatene tiona katak, aman maroma tau ihe ne lima sa santomak, hatene tiha mos katak, nia mai hosi maromak, ni ato filahikas ba maromak, nai Jesus Cristo hamrik, rai tiha ne unuk, hola hena muti narok ida, kesi hene knotak. Fui be iha basia ida, hahu fase apostolo sira ni ain. Tuir mai, Jesus hamaran sira ain, ho hena mutin bobar hela iha ne knotak. To Simão Pedro hasa lia ba Jesus dehan. Nai, ita atu fase atan haunia ain, Jesus atamba nia. Oras ne, o labele hatene lolos buat nebe hau halo do daun. Ikus mai o sei hatene. Simão Pedro simu fale ho de dehan ba Jesus. Lai, ita labele fase hau ain. Jesus lia tun hikas ba nia dehan. Hau la fase o ain karik, o la bele hela hamuto ko hau. Simão hasai fale lia ba Jesus dehan. Nai, nesa, fase hau ain, fase mos hau ne lima no oin. Jesus lia tuan hikas ba nia dehan, ema nebe haris ona fase det ain, basa nia isin mos ona. Imi mos tiha ona, mai belaos imi hotu. Jesus hatene, selos maksesara nia ba mate. Tanne Jesus dehan, imi balun mos mai be balun lai. Fase hotu tiha sira ain, hola hikas ne unuk hatodan an fali iha nia fatin. Jesus liatumba sira dehan, imi hatene hau halo saida maknee, imi hali hau imi nia mestre no imi nia nain. Imi dehan los duni, basa hau mestre duni, hau nai tebes. Mas que hau mestre, mas que nai, hau fase imi niain. Ne duni, imi mo sei halo hanesa ne eba malu. Imi sei banate tuir, nudar hau foin halo. Maluk sira, quinta-feira santa, ita dehan, momento nebe, ita Hanoi, hok solo, kata Jesus Cristo, hadomi tebtebis ita, Jesus Cristo hadomi ita expressa liu hosi hadomi ne escolante sira. Maluk sira ita nunca imagina. Mestre ida nai ida. I hakruk iha ne escolante ne ai, o de face ne escolante sira ne ai, o de servi escolante sira. Tane ida ne fo Hanoi ba ita, maluk sira. Ita Hanoi ni heu malara. Apa hoama? Nebe difícil apa bele hakruk face amani ai. Difícil ama bele hakruk face apani ai. Satan apa hama hakruk atu face o ansira ni ai. Mai be Jesus, nia mestre nia nai. Mai be nia bele face escolante sira ni ai. Maluk sira hahalo kidane hahalo nebe atu dukata. Nia maromak ni hakruk atu foti tema ni dignidade. Nia la interesse ni escolante sira masala nai. Mas hira nia fase escolante sira niai, iha neba. Judas nebe fan nia, Judas mos se niai, mas Jesus fase. Aman nemaro sira, oida ne, Jesus atu dehan mos, atu do mos ma ita kata, Jesus hadomi ita hotu, hadomi hane sande. Nia be maromak, nia makaraikan, tun mai hamundo, buka ita ema, atu fola ramite ma ita, fo confiança ma ita kata, ita hotu mesa kam ema salanai. Mas be Jesus be maromak, nia tun mai toi hite ne mundo sala ni nia mate
Atu lorita hotu ba moris, lorita hotu ba salvação. Halo será? Ita harei kata mai mestre faz escolante de ai. Ida ne sentimento ne be se sente inferioridade. Amila merece, amila serve. Mas be Jesus, halo ida ne quando toi Simão Pedro ninia oin atau fase Simão Pedro nini ain, saída mak Simão Pedro dehan. Reação saída mak Simão Pedro qualia. Nai, ita bot la fase hau ain. Jesus la dehan bot rumah bania, kata hau fase hau ain kala, mas Jesus dehan. Hau ni hakara hau fase hau ain. Mas quando recusa la koi atau se hau ain mai hau fase, ne kata ola koi hamutu hau. Nebe Simão Pedro hanu fila fale. Epa, hau ni mestre atau fase hau ni ain. Hau la kohi. Tambah hau makik, laos ni makik la, ni makbot. Ni mak hau ni mestre, ni mak hanori hau. Ben ni atau fase hau ni ain hau sente, hau la digno, hau la merece ida. Mai be ni fase hau ni ain haturu kata hau hamutu konia. Se hau la kohi ne kata hau la kohi hamutu konia. Então Simão Pedro ni enfrenta a situação nebe e madihan kata entra espada ho parede. Ni hakara ni sente kata hau ne laos bot liu Jesus. Ni la kohi Jesus dia kata anda olah hamu to hau. Ande kismai ni husik ni ain atau Jesus bele fase. Maluk sira hodane fo hanuin maita. Afinal fase e makik ni ain, fase escolante ni ain. Ne primeiro haturu kata e maneha domin bot. Mas que nia bot, mas que nia mestre, mas que nia nai, nia harai kan. Tamba nia domin bot, nia pronto harai kan, ba ema nebe nia liman ain, ba nia aluno ida, ba nia escolante ida, ba nia disciplo ida. Rua, fase ain sinal kata perdoa salan sira. Haluhan tiha pecado sira. Nebe fase malu ain. Jesus faz escolante ser ni ain, atau dia kata Jesus hatene ni escolante ser ni fraqueza, escolante ser ni sala, escolante ser ni pecado, mas Jesus perdoa. Jesus la kohi hare ser ni sala. Hoida ne fo hamin maita maluk sera kata Jesus benai, Jesus ben mestre faz ni escolante ser ni ain. Jesus akara hanorin Simão Pedro atau aceita det harai kandet simu saída mak nia mestre halobania mai be nia mos hanesan nia mos harai kan hanesa nia mestre harai kan nia mos hadomi hanesa nia mestre hadomi nia mos perdoa hanesa nia mestre perdoa damal sera quinta-feira santa Jesus hanorinita Jesus faz escolante ser nia ain na luli que representa Jesus Cristo nia fate face emanai sanu resin rua representa serane sira atau dia kata na luli nuda representante Jesus Cristo ninia ia serane sir nelet ia paroke ida fase ne serane sir ne ain mensagem importante makida ne fo hanuin atau hanesa Jesus dia kata se ola fo haunia oni ain mai fase ola hamuto hau enta malu sir atau dia kata seita sir ne la fase ain ba malu apa la perdoa ama la perdoa apa hamala perdoa o ansira apa hamala harai kamba malu apa hamala harai kamba o ansira ne kata ita la pronto a Jesus faz etanian se ita la pronto a Jesus faz etanian Jesus dehan se ola corre ao faz onian ne kata ola hamuto ko hau tamal sira maita ya quinta-feira santa manifesta kata ita Jesus ninia ita hakarak metin ho Jesus ita hakarak ida det ho Jesus o de foi etanian ba na luli kita fase ane samos foi taniain ba Jesus Cristo rasik mak fase. Então, Jesus Cristo fase taniain, Jesus Cristo hakarak mos. Atu ita hoita fila hosi Eucaristia quinta-feira santa ninia ita mos fase ain ba mal. Kata Jesus nebe fase taniain. Jesus conhece ita ne sala, ita ne fraqueza, ita nia ahalok atsera, ita ne salan sera, mas Jesus perdoa ita ne salan, hode face ita ne salan. E a quinta-feira santa, Jesus perdoa ita ne salan sera. Jesus sakara katuru kata ni hadomita, ni la hareba ita ne salan sera.
ida ne halo ita neon meti lara meti kata tebes tune. Jesus nia domin maita, domin ne bebo tebes, domin ber rohan lai. Mas kan nia mestre, mas kan nia nai, nia fase escolante ser nia ita moça nessa. Marco será e a parte aí que os evangelho beita foi na Rona. Jesus dehang imi haten hau halo saida makida ne. Imi halia hau mestre, imi halia hau nai. Los runi hau mestre, los runi hau nai. Mas que hau mestre, mas que hau nai, hau fase imi nia ain. Então imi lawas haredi, lawas haten di toona lae. Hanesan hau mestre, fase escolante ni ain. Hau nai, fase hau nema ni ain. Nemos. Imi nebe hanesan dit, escolante o escolante. Imi la bele karuma malu. Imi la bele tos pa malu. Imi la bele foti amba malu. O toto harai ka amba malu hatene kata. Imi banate tuir buat nebe hau hal. Hau fase imi ni ain, imi mos harai ka amba malu. Hakru pa malu. Atau fase ain ba malu. Malu sira. Quinta-feira Santa. La bela ramata a igreja de. La bela ramata a Eucaristia de. Laos emana in sanudo risinru ne be representa ita hototo ne nia faten. Bai ha altar oin na lulik fase sira nia ain. Ha foi sira fila ba. Sira la halo ida ne ba malu. Lai. Jesus sakara. Ita hototo ne be quinta-feira Santa. Ita nebe participa, iha Jesus ni han hamut ko escolante sira. Ita nebe hamutu, iha cerimônia Jesus faz ni escolante sira ni ain. Ita mosa no fila fali kata tebes tuni. Jesus faz ni escolante sira ni ain. Hanuri nita lisaun kmane kliu. Lisaun ato ita mas que balo hare malu la dia. Balo halo betul mala dia kmane malu sira. Mai be ida nebe senta lara moras o maluk seluk nia hahalo. La bele tamba lara moras den kata lai itrua lai perdão malu. Itrua la hasuru malu. Itrua hasuru malu he fatin seluk. Lai ia quinta-feira Santa Jesus sanorin harai ka amba malu. Tamane quinta-feira Santa loron ato perdoa malu. Loron ato badame malu. Loron ato ida nebe halo salah hasuru ida seluk. Ida seluk nebe sente sai vítima bai de seluk nia hahalo. Imna rua harai ka amba malu. Ida harai kan ho dibuka mas ida seluk fase ain. Harai kan sim perdua dame malu. Ida seluk mo sanesan quando ida seluk mai buka la bele karumba. Jesus dian. Hau imne nai hau imne mestre. Lia fonde ne Jesus nós deha mais escolante sera det. Deha mai ita ida ida ne quinta-feira Santa. Ba acompanha missa grande ceia nenian. Missa Jesus san hamut con escolante sera. Missa Jesus faça ni escolante sera ni ain. Tamane malu sera quinta-feira Santa lição que manek makane. Ita ida ne be mai lori tenia ba Jesus faça. Kata lori tenia salan sera ba Jesus kaso. Lori tenia salan sera ba Jesus ato hamos ni ran ne be nak fakare cruz hamos ita ne salan sera. Mai be ita la bele para ihane ba ita fila ba ita ida ni faten ita mosanuin. Hau halo salah hasoro hanya malu. O insama hau haraikan odi hanui kata. Hau la bele budu bebe kau nya salang tempo narnaro. Hau la bele husik salane domina bebe kau ya tempo narnaro. Hau precisa hanuin. Jesus haraikan nia nai nia mestre nia haraikan. Be hau ni sebe atau hau la haraikan hau nia malu sira. Katua zoan la haraikan ma feri kuang tambah saida. O bot liu Jesus ka? Katua zoan la haraikan ma feri kuang. Tambah saída, o bot liu Jesus, o bot liu maromok filho, ga? E sedit, nebeit karon mamalo. Feto sau mane, mau nalen, feton honan. Hakribi malo, despreza malo. Tamba lia fet sau mane, e tamba lia nak salak ruma dalla barca ita hakribi malo. Ita hoto dame malo ona, ita hoto fase malo ain ona, ita hoto perdua malo ona, ita hoto simu malo ona, ita hoto dame malo ona. Quinta-feira Santa, la completo uma ita. Quinta-feira Santa ita será celebra quando ita se moris e conflito nyalara quando ita será badame malo. Malo será. Quinta-feira Santa ita será fase ainda malo. Ita será harai kamba malo. Ita será perdua malo. Ita será dame malo. Domingo ressurreição ita labatoi hena baida. Tamba
ressurreição, mais você mata. Cristo não morreu, mas você Cristo não veio e mais rei da cruz. Mas será, mas está preparado na quinta-feira santa está ali lá, mas que está bem Jesus, mas morreu e a domingo ressurreição.